teibo lasima sengsa teibo khairok ma sengsa phaito abni bagine seng tini 21st khana December 21st November o butharjakmani 1 month nangkha tini jora tei kuno criminal punishment rijagyakho seng nuka khoroksano ronjakha hnai kintu a khoroksani bai of thimani seng incident o nuka srai srai klai kai aro 10-12 jana 15 jana hai brok aranibo basagai bulaimani video footage tong te aranibo srai srai ke nukjagai tongo Pinak Nath hnai khoroksa aro criminal ajagawo basagai bumani boni kok khok debago sijagai tongo tini aro main criminal logno khoroksa phano bai arrest khaijagya ko punish khaijagya ko sengkhana ka criminal no ronani thangkhang khangkai borokno barricade rolai tongo borokni Bangali Suroksha Committee abono nugui police department phirogui phai abo tamo ain dunia ro kaisa murder khunia samina rona thangmani aro public tongo hunai phirogui phai abo bo law and order rangkha abni bagai sengabno totally against they selling they abni selling mani protibade they borokno dakti romoi punishment ronani bagai seng agebe saja Sengthuma strike 12 ghonta curfew khangke starting si last boros sok samaya hnai abni bagai tini sengoro youth committee hoite tini seng jodoro youth ko thungui TPF youth ni mothani hoite seng tini declare khaige khana khlaigai 1 mas kanai tini ni simi khana te shoni 21-22 48 ঘন্টা টিপ্রা সরকার না সং সুসুগ্রগু 48 ঘন্টা ni bising Pinak Nath te criminal aro joto involved tongnai rogno arrest khai punishment romayang khangke 48 ঘন্টা ni porei Sengthuma strike continue sole phinai abni bagai khana 21-22 21st te 22nd December 48 ঘন্টা ত্রিপুরা সরকার no 48 ঘন্টা 48 hours ত্রিপুরা সরকার no jora rogu সময় rogu 48 ঘন্টা ni bisingo tumungno aro je involved pungja criminal murderer no arrest kai punishment romayang khangkei 23 tarigo full Tripura 24 ঘন্টা 24 hours Sengthuma strike Sengthuma curfew continue ungphinai abni bagani tini Tripura hani joto lukurogno saklaigo tumungno o hawo Tripura hani Tripura sabbsarokni justice manang khangkei o Sengthuma curfew no joto no khabai khokbai khlaigai nirok fan ronai tei sungbai baksa basanai hene ang khasong tei Tripura sarkar no Tripura government